Tunia hi episode 4 iningai diu ahi zibunin pak nungchu azuizi na hile munkhat na hin pak hi Mr. Big aga ke mupi in zibun zong ki selin sunje aga lut chadin na hile mu phan hin akovin sunje in amin ke ko cho za phan hin akinung haizin chika hin kimin gang ta in zibun chu akai do na hile muman poi nomta in Mr. Big ta chun aga ke hawe zibun akitomin sunje in boina atu ding a he ati in kimin hilawa hile khan holoi to pangkhom hitale ipi na geldem gelmomongin victim pa thu hi sunje kombawa ka sei a hi in amala ki that do ki tan ati in a hile jiwon hin sunje chu hi ta bangmi a hi poitir a chi go te te na hile kimin nangin jong sunje umchan hi phata in gelin imachagin mona nei loham ati in jiwonin sunje umchan ho hin gel do in a hile thang to min a chi go ra hile kimin a kham ki nin a witness sun sun pa la athat do ki tawin to hi athil si bolo aki phone do na dinga hi nang bo se na a hi tai bol thei chan bolin lang na hin do te te angai ji ati in jiwonin la sunje a hi ti ding chu ata san momong pon chiphanin amanjong phone a bolin sunje in kho sa na nei tabang khon border na cross hinam ati in jiwon hin achung la pan hin athim ve nin kachi do nai poi ati na hele sunje en hoi lai no ham ki muto hite ati in hi wangin jiwon hi anom pon tu ta aka ko ma na honga hele boina na to thei a hi vela ka hin kol ki ding na hi ati in sunje in naw nu ji su jong om na ki hepoi ati na hele jiwon in a het kha lo je cha lungdong ken hoya ham ati in sunje in pi hele ni hla le resort da ka nanga ding hong te te jin ati in fon akoi tan jiwon jong chu achi su go da hele pa holoi chu sunje ko ma ga chi chu amuta na hele ma jong ading dan nin sunje in jiwon hong ding a hi in na hon ima sa na bol lo du ken hin boi pi nang ka te ati in aki ho naw cho za in a hele jiwon hin sunje hi tia ding chu ata san momong pon akap jingi sunje in resort da pistor khat to jiwon chu anga tai alang khat na swanin jiwon in a khi sa compass chu aveve in amasa ajibun ko ma chi hi ipi hamtia ado chun jibunin spero akiti in chi hin elampi ding ai hil a hi in chi hi ake pha na hi ka in lampi ding hi ka ki muzo ta lo heti ana sei pi chu agel do e sunje enjan khowa di chenin jibun chu anga na hele achi momong pon keng khogin khara za in pisora chun adoi ji na hele pak ana hi in pak ngin khowa peiding a hitan hungpon te kenung le ta hite ati in sunje in ji su hoya ham ati in a hele pangin ebola chu ke nei do ham ati in sunje in koi hi jong le ke engol bola chun ani kha te ding a hi chi thu hi na bos pa ko ma ga sejin ati na sol tai swana hong ki thau do pamlang hong do in a hele kim ano na lai jin swanin black hongki leta ponti ati na hele kimin victim sun pala aki that do tan ipiji aba hongki le ding ham a hilawa hele laya na changa nom sangin ke nung hin zui tan ati na hele swan anom pon chipen hin jiwun chu akile in ki pa ta ina umin amazong ima cha he phalo dan khon ne ding asemi na hele swan le kim jong chu alung dong ke hlonin swan ko ma hongin ne sim dan na heling ka te tin apui pheijin swanin a compass chu api in na khi sa akana la a he ati na hele jiwonin ipite zong le na zu thei loading a he tin adai jin jiwonin hai the thun an ane in khatte nin ane lo je chu ne loi hlonin ati in chipha nin khatte ni in zong ane tan swanin zong athale na hele ama zong pamlanga chun aga pot do in chika hin kim le jiwon chu akhi hol hlonin jiwonin kanaw nu ji su omna ki hepoi ti ai sei pi ove ati in swanin aki hona hlon chu angai jin kimin nang na mat nom ji ova thang kam na a sei zong hi mei the a hi ati na hi le jiwonin hi zong hi mei the a hi zong le kanaw nu hi adam sel angai jin izem tia ke ka thi a hi le ama zo hi angai cha dingo hi aji chu chunwu group nei tu ama ahung hi ding ta ji ama zo angai cha dingo he ati in kimin ipiti zong le nang hi tha te ding na gu no hi in khan ho chunga hi na lung hang no ham ati ta in jiwonin a compass chu ave san hi chi spero a hi in a meaning chu a hi a hi le na hin lai si a kidem na o meti na a hi in hi ji chun ke hi thipong ka te ati tai swani nel dila chun thing khana mu in ala a hi le jiwon aga chi in chi phanin aman jong a selin tola chun thil anaji in sai pi lim khan hi aji in thusim khan hi ase ji na hi le jiwonin hi chi thusim chu kon na sei pi ham ati in swanin jong ka hepoi ati in chi phanin jiwonin no mo asan
akoi zin a hi le chuanin achom be en akila in ama hin jiwun hi alungsit a hi tai nel dila achun swan min azi in chizawin ama min azi in to ki patna kamin ta hi black kitiding a hi tai ati in ama ni zong nel dila achun thil azi hlonin akichim hloni jingka hin jiwun gu thimcha na chi in letter box a hin letter khat aga heng tan swanin thing chu jiwuna ding thil khat asui pi e kimin a office a lekha khat ni anavego chatin a hi le jiwun aga chin chi phanin aman zong a khumin jiwunin Christmas a hi ta to gift khat be nei pi loading ham ati in kimin sangkhol chol gift khat hi swan aga pe in a hele swanin black adila ati in kimin gift nei pe in ati ra sei pha chun kapitan party anang chu hin puite te jin ati in pha sele nangin ama na nga jing a hi in tu chungwang aman nang na nga ding a hi nang ko ma chon thil khat ka sei no mi ati in tua he ka sei lowa hi le swanin police a report ding a he ati in swan hin achi do ding hin te ti agin cha ji chon party a hung pung ka ti ati in kimin nang chu hin puite te jin ati chola ati na hi le swanin in zawa pa chon kadam mo thi me ati in kilep na ding chon akedam mo sa in amazon akilup tai jiwunin Christmas party ke bol na muna chun swan ananga ina hele swan jong chu anop ada in songkhol chol cho ke in achi in akoma kahung vai ge yam ni nga lalam ati ina hele jiwonin jong ima asei pon amo nui sanin chapang ni he aga chi hlonin hungin la mu te aga ti hlon tan chipha nin ama ni jong chu alam khom hlon ta in khatpa hin anaw ta banga agelin a hiwangin swan hin analung si do momong a hitai alam khom hlon chu kimin ave ve in lam chai hlon phan hin jiwunin apui do in a hi le achung langa chapang ho hin snow hi a hin the khum hlonin a ki cheng ta bang khon aum hlonin a hi le kimin jong lim ala do in Merry Christmas tin wish a bolin a chi do pe tai swanin nanga ding in gift khat ka hin choi pi e ati in thinga asui kompas ta bang khat chu api in nanga abo pha na in lampi ding na mu zo lo a hitan lem inil ha pe na chu na ina na ki le na dinga wish na bol hi lo ham hi chi hi ki la in ati in api in jiwunin zong akela in chuanin hi chi hi ke zong ke thei lo ding a hi ati tai zan hin jiwun hi imu thei lovin ato tovin swan chu aki zamin ama zo aki gelin swanin api pen chu angonga aki o in apo do ta na hi le swan a hung tho do lekha khat na da tha chu ave na hi le imacha aki ji pon chipha nin aman zong achi do ding a he ji chun adal do zeltan honna chi go ta hitam ati ina hi le jiwun jong chu aki nung hejin swanin aki ka hlon chu line ki kai ta bang khan hin akai ki nin chi hi na hin kal ha po le ka tha ding na hi ati in jiwunin zong ima asei pon athip be din na hi le swanin hoilai muna zong la chun ka hung hol do tho ding na hi ti ana ki tep na chu gel do jingin lang ken zong lampi dang ima anave pong ka ti ati in jiwunin henge ka gel do jing ding a hi ati in chi ding chu swanin ait valin a chop min a hi wang hin tua hin a chi lawa hi le ka hin chop ki ding na hi na chi pha le koi ma cha ki mat sa hi in lang ke jing zong nei ki mat sa hin ati in a hli su hen hunin chi loi jin tin a sol do ta na hi le jiwun jong chu thip chanin a chi do tan a chi nung hin swanin zong apon na valin ama zong ha kapin a kap tai metungin ai ina asum le asana bom koina chu a hongin a hi le asunga chun asana le asum khacha an tapon ama zong hin kasum ati in a kap guzeng tan asunga phone khat chu ahung gingin aga ala a hi le koi madang hilowin jiwun ana hi in metungin koina hi hamtin akisen jengin na hi le jiwunin amin asejin ki mu to te tin asei phan hin metung chun sunje chu gang ta in a he sa tai jiwunin kim hi phone abolin kanaw nu dam se la hung ki le theina dinga ke hi kaman angai jin lungse ta in swan jong hi ne hin vet kol pi na ti in phone akoi tai bazar kha na hin aman jong metung hi ki mu pi dia ko je chon ananga ina hi le metung hin jiwun voding in mi a hin puizin aga hlung ta vin pak le ageng ho in zong adal ta ve jiwun zong building khat sunga chun azam lu ta na hi le khan hon zong adal ta vin akidal pi in ama zong in chung khat na hin gang ta in akal do in swanin mi ke dal ho chu amu pha hin aman zong aging motan gang chal hin black adalu hin te tin anung hi adal zalta na hi le in chunga hin jiwun chu anadingi aman zong akovin swanin api kompas pen chu jiwunin ave in hi chi hi nei pi hi ka ki pa 18 aki o ki nin
langkhat na pangin phatain jibun chu adwai tan chunje in ama hi mi that a hi in ka mintin order apeta in a hele pangin zong aka ma hele jibun aban lai ta chu kap kha in swanin amu in ama zong apeng jeng tan jibun zong chu in chunga pat chun to la akile hlan azam kita in a hele pa gari chun atat khakit ta in pak ahong po doina kap go na hile ama zong ake dalpin tola chun achon hlun tola thu ka chun ama zong azam kit tai gamla a azam lu kit ni na hile mi ni hin adal kit hlon ta in chipha nin aman zong khate ni hi avol hu kit tan a pistor chu ake la in pagin atha lo ji chun sunji alu hangin abeng phe abe epe na mai thal chu ki la in ama zong jiwun that ding chun akun tai jiwun in khana a thlailu ni na hele a khut a hin kap kha pi kit ta ve chunje in khatte ni hi akap min chipha nin mi khat pa hi azam tan ama hi boda pana panga hoita a jiwun hi adoi jin ama ta in jiwun hi thading ti lunggel anei a hi aji chu jiwun hi a hin do a hele ama dinga company jong chang loading a hi ji a jiwun thi ding hi adei a hi jiwun in jong sunje in phata a adoi a hi chu a he in apon na le jengin ma jong ahong chom da in aka ma hele sunje ban lai ta chu aka kha pi in amei thal chu a hla kha na hele a in chu akap kha in akung jeng tan a in chu apo ke jeng tai chuanin agin chu azan alungim hle jenge sunje hi asunga agalut in na hele tola chun anevi panna amin tek pen chu a hin mudo tan chiphane ma jong hin jiwun hi athita ta hi tai ti hi ata asani amin tek pen chu mari agapi in jiwun hi athitan hongkile loading a hi tai nga jong nga ta hin ati na hele mari hin ata san pon jiwun hoya ham ati in athitai ati phade ma jong hlugu na hele amanin jiwun hoi laya hamtin akap kap bin na hele sunje hin pon na dan dan hin akoizin a hlemin ama hin jiwun athia hele mari hi ke ka chanding he ti hi agela hi aji chu mari hi akivop thrana patna analung se da hi swanin jong jiwun hi athidanin agelin apon na hle jengin kim agachin lekha khan hi avet sa in a hele swanin black la ipitinam ati in kimin jong ima asei pon athip chanin a hele swanin mun khat tawa hi gamang hiding a hi ati in kimin black hung ke nung le theita ponte ati in swanin compass cho vet sa in chi hi pi ki seina hi ne het nam ati in a hele kimin na hin lai si in kinep na na lai je ti na a hi ati in swanin chi ji a chu black hi thi thei loading a hi aji chu ke koma ka thi thei loading a hi ati ji a hi chi compass hi ke koma da tha a hi in hi chi hi ka ganung pi ding a hi ati in achi go na hele kimin a khamin swanin black hoya hamti ka he in amasape na hi chi asi hi ka gasim phat angai jin chutile a na lampi a hilding a hi atitai jiwun lowa pat hin a na hlonjong chu athip chat jeng tai kum nga zo hin sol mun na hin public locker khat na hin pasal khat nin locker chu ahongin asunga thil khat chu alan amazong achi do pe pe ta in a hele anunga hin pasal khat hin locker chu ahongin asunga pen drive chu akila tai hi chi lockera thil koi pa chu min adalin azami na hele amazong akiba thu in alu na chun songa alu atani na hele amazong hi ape pe nin athi in pasal kharaga chin athil choi chu alla api in koi madang helawin pak na hiki ni company khat maya hin mi tham khan hin ki phin na ananei ovin swan hin reporter na ato ji hin ama hin live telecast abolin la ki phin na nei ho chu thu anadong ina hi kimin swan hi thailand na pa na korea anapui do a anauta bangbanga asima ai na zong achen sa hitan chizawa ama hi reporter na zong anato sa hitai achi na article chu aman zong upload abolin na hila cham khat zo hin abos pa hin phone a hin bolin ang ta in pung ni ka in article tha khat upload bolin achuti lo le ka dal do din hi atitan phane manjong gang ta in office lang chu adal zel tai sunje hi sunbu group a president an hitan mari to hin anake cheng hlon a hita hi chung chona chon Mr. Bek to hin anatong khom ta in Mr. Bek hi sunbu group a department khat sunbu distribution kiti hi ama vet kol na noiza hi jintek zong hi vice president in anakai sang tai achi do got chan hin numei khan hi pa ngin aga puizin ama nu hi MRB fana Miss May ahe ati in Mayte company hi sumbu group te dinga investor khat zong ahi Tintek in amina ki season vice president ka hetin jebei abolin Mayin sunje koma Forbes ta interview na bol na chu ay impressive le zengin
nalima sangin atta in na hoizoi ati na hile sunje in china ding kho ta khat kan nei je ati in akimu pi nombe pon anachi do tai zawin zintek chu phone a bol pejin Mr. Bekle mei hi ipiti ki holhan hamti hi ka koma report na hin bolding a hi ati tan zintek in secretary nam koma ipija hi ta chu chi do hamti ka gela hi le Mr. Bek in casino complex report hi bailam ta a ala ding anop lozi hi ding dan a hi ati tai mei hin casino project pen chu Mr. Bek chu avet sa in Mr. Bek in Sunwo distribution na lunglut na nayo hi ka kipa e ati ina hile mei in Sunwo distribution sanga Sunwo construction zone kalung alut ove azi chu Thailand gama gas development a success ji hin President Sunje hi amin aki thangzo e ati na hile Mr. Bek in President pa chunga hi na lunglut hele akilome ati in main ichi project a Sunbu construction to kato khom diu na noplo ham construction langa experience di over hi advantage umzo a hi ati in Mr. Bek in MRB opinion he a hi lo le Sunbu construction ti opinion ham ati in a hile main ke malungel me ka sei a hi bove ati in Mr. Bek in ichi project hi Sunbu distribution ho in ki bolte te ding a hi akoi koin a hi lo kinep na nei hi uvin ati in a hile main hata na hin bolding ka kineme tin achi do tan man zomi khat ni phone a bolin report a bol tai mari hin naw avop ji hin sunje to hin ultrasound agala hlonin aman zong naw avop hi akipa hle zinge doctor nu in avet chai phan hin ama zong apot do ta na hi le sunje in ken nang bo ka ngai chat na he ati in mari in hiti chun sei hi naw se nin na za ding a he ati in sunje in ken thei ha sa na tho ding zong kanom poi ati na hi le Mari na chuti le ke mina charity party ki gong chu nevet kolpi in ati in sunje in bola chi chu na bol nom na lai ham ati na hele mari in Sunwo foundation na chairwoman khat hi na a ka first project a hi in hata aki bola hele nang chairman na kai na theding lampi zo me ati tai gamla athi pa chu amu do pha novin police hon athu aga khol ta ve swan abos pa wujin jong chu aga chi in police pa ko machun id na muwam koi ham ati na hele police pa in amin jung ho kim kumsom lila ni a hi in ma hi Sunwo distribution na manager a hi ati in chepen hin detective pa aga lungin na hele wujin amu phan hin detective dana na ki sei na ki mat nom ham ati in police pa hin detective a hi sa a thu zo se na sei pi a hi wujin anui za ke jin detective ka he ka ti kha am chelai police line jong hi ka cross lo bi a hi ati in detective pa in police pa chu apho in asunga alut go na hele wujin achi go na hele detective pan a khamin chepen hin swan aga chi in eho ama sapen e heulo ham hi chiwang exclusive story hiding a hi ati in wujin hin koi na him tin aki het mo sat na hele swanin eho masanga mi anal hung kha am ati in wujin in thathum ka a article hoita na ji lawa hele ka no do te ding na hetin achi do ta na hele swanin anung adal zal ki nin approbation zong aki chai tan ken zong phata in na tong tang ka ti tu ni thu so wang hi ke case ding a hetin ki pa tan na thei do tai Mr. Bek in pen drive chu laptop ma hin a hang lo nin a file chu ho na hi le VIP client ho min list a hi in jung ho ki ma ko na hi chi list gudo nom hi sunje hi te ding a hi ina ki lo si ja mi khat nin thi na to lo hetin sunje moding a dei lo ji chon a file chu delete a bol tai jung ho kim thigal na an umin mi ni hi aki ho hol hanin na hele swanin athu het nom ji chon thu aga dongin chepen hin pasal khan hin swan a hin mu phan hin gang chalin a hlei do tan swanin amu phan hin adal do zalin a hele khat pa hi kara a hlei do zal tan agari number chu gang ta in akiji do e in a hlun hin lut ngam lowin get mai atawin a hele kim aga hlungin laya ipina na bol ham ati in swan hin anu in ei pho kit khan ti ati ji a hi lut ngam lo a hi in kimin a chuti le mundanga pot do hi tin pung ni zo le hung le hen inu zong nom ta na hai tan ti ati na hi le anu hin a ki ho na hlan chu azan gang tan hung ru hlonin ati in amani zong ki phalam ta in aga lut hlonin anu hin kalon li ji a na chanun nei simin nei ti lo ham ati in a hi le swanin sumtam pi ka loading kin phata ka vet colding na he ati in anu hin consumi nei po vi ati ham ati in ama hi sumhau ta urim investment and trust ki ti a anei nu a hi kimin swan ko ma gang ta injam do jeng tan tin a solin a hi le anu hin namu ki hu min tin a pho in swan ko ma
University a lekha na sim ham gamda nga na chi ham a hi lawa hi le ki zinei do komin ati in chi pha nin swan jong chu aruma alu ta in chi ka hin anu to kim a ki haw hlonin anu hin na dei cha thei mo mong lo ding a hi tabang lungyal na nei lo ding ka dei zi a kin jong ka chanu a ka kisim a hin swan hi lungsit ta chapang a hi in a hi wangin ama hi kamo hi thei lo hel ding a hi ati in a hi le kimin man jong dei cha melin e mo poi ati tai Swanin message khat na mun avet na hi le jisu a medical report akimun March 20 ni in China hospital a umin chi zawa panin a record ima cha poi ti ahung ki thot ne bun lo wanga ama hin jisu hi hoya hamti hi a hol a hi ruma anu ga lo nin jing na to ki chaile party a chi hiti ati in Swanin ipi ega bolding ham ati na hele anu hin party invitation ka chu apin na jiding na ki holding mi na vet le ding a hi ati in Swanin ave in a hi le mari in a hin thon jiwun te in a hi in nu hin chairman party na jong asot tan chi hite na hongding hi chuna ati in jiwun te in a hi je chun aman jong he nge ka hongding a hi ati tai mari in a foundation minuwa ama hin party a through a shareholder hall le lamkai ho chu anako a hi swan le anu zong aga hlung hlon tan swanin ga la pat hin mari chu agal vet nin aji chu jiwu ne lung se no hi je a cho vet na hi kimin na hongding lam kan het lo a he ati na he le swanin ka jiding ki hola hong ka he ati in kimin inu thu se hi mo ngai hi in ati in Swanin black chain na in ka munom zi a hong ka hi anomin chi ji ta heba a ina hi hiti hong ki le nom hina ta ati in chipen hin mari aga chi in swan chula a he khapon kim koma hi chi mel hoi nu hi koi ham ati in a hi le kimin kanaw nu a he ati in mari cha lungdong in naw nu mai na nei lam kan het lo a he ati in aki ho pe nu hin sunje aga chin kim koma na koma sei nom khat ka nei zi a ka ko na he ati in kimin ipi hi le office a ki ho na hi te ati in swan koma hungin ne ding ga ki hol hi te ati in swan chu apui do tan achi phei hlona hi le swan hi Mr. Bek to hin aki tat tu kha in aman jong koi a hi a hepon ki phalam ta in achi do tai in sunga chun aga lot in lim ki ta chu ave in a hi le mari le sunji aki chen na lim thon chu a hi in mari aga lot nin desert ki homba ding a hi tai ga chi in ahim himana min jong ka hen nai poi ati na hi le swanin amin chu aki seizin mari in namin chu nui zat o metin anui sanin swanin lim ki ta chu aven magazine ka sim do dana nang ni hi na newa pa na loi cha phata na hi hlon dan ham ati in mari in he nge kum som ka hi hlona pat ka ki vop hlon a he ati na hi le Swanin ke reporter ka hi in na new lai chung chang thu interview ka bol the ding na him ati in mari in jong he nge iti hi jong le kho poi ati tan Swan a phone a hung zi hin mari jong a chi do tai a boss pa hin gang ta in hung loi jin tin a hin ko tan chipen hin in sunga lai ho chu a phelap lap jingin in sung se hi lowin pam langa party bol ho jong chu light a thi zi in amo ta vi tours la hi a hung ki khowa lap in chunje chu a kho in phone a bolin koina hi ham ati na hi le jibun ka he ahung ki ti in sunje chu alung dong ke jin chu zo win light chu awa peita in lai wa na noi za chun jiwun chu smart thatin ahung do in athi a hi sa ji uchun amuzo si chu alung dong ke ove sunje koma nang ka tha nom ji a kana jam do a he ati in mari koma chun aga chi pheijin chipen hin swan chu ahung po do chadin a hi le thil khat a ki tun ji chun amial chu amu thei pon jiwunin a khona asangin a kovin nang ko ma hung ka hi ati na hi le mari in nang na hi ngel hinam tin a thisu in swanin koi a hi la hepon a gal vet ni Tunia episode 4 isayo hichan hin ana chai taute